ngasi to gari sai ase ai Islam dharma chakka Musalman amoina ai thaiba work amendment act 2025 ase Manipur dagi yan hana Supreme Court ta petition file to gre ai ki diary number 19064/2025 thaiba work amendment act ase na ki article 26 madoina article 26 loina na ki Manipur dagi leke to Islam dharma chakka English ta Muslim hindi da Musalman harga khangna riba schedule caste amati schedule tribe status fangba Muslim singna vote pagi lam se koigi donate to gaya de have fundamental right article 14 15 and 16 I reversing as a violate to we koi se koigi set ai pamba right to freedom of religion sagi religious property sing as the athing biba masigi mayokta individual capacity that independently ek ase mayokta lepta natana ase koi Islam dharma chatpa maitai pangan proof harga khangriba Manipur amadi Muslim minorities ke right tinga badum la basigi mayokta Supreme Court ta already writ petition ma file to gre hai riba ek ase ke mayokta I strongly condemn to natana ek ase bo reject to gari hai bado adugi saruka moine ase ke sumba peaceful दुआ तो लगा लागिबा तांग तरा का तंत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंचता क्लब तो चलगा अपन गोइना केस तरा पिटीशन फाइल तो रिबे से नान भवदा तरा सुरे के दुबे और तरा से मक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंचता तरी तरा लाइव तरी तरा का तरुता सुसोई सोई नमके कोई केयरिंग सथर गनी सोई नमके कोई पदि मुस्लिम ब उल्ला हम को मा के मुखम दुआ तो लगा हाइरिबे एक असिदा यावरिबा संविधान खुंगोइनबा अदम लबा रिलीजियस प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन थिंग असि खुंगोइनरिबे से शट डाउन तो लगा अदम लबा सुप्रीम कोर्ट के मैके दगी अचुम बवयन तो कनी है बगे सब साबा था जब थमज